Ndi Afresh, dzinani ḽa maanḓa ḽa murena washu Yesu Kristo. Havha ndi muḓinḓa wa mudzimu Mr Tshifaro TR. Ndi khou tama u ṅwatekana na vhone mulaedza wa ḓuvha ḽa ṋamusi, dzi 2 dza January 2021. Kha vha ntendele ndi songo vhuya nda fhedza na tshifhinga ri vule dzi bivhili dzashu kha bugu ya Genesis. Ndi Genesis chapter 8. Ndi khou nyaga u vhala 16 u swika 22. Yone yo ṅwaliwa nga nḓila heyi: I bva kha gungwa na vhara vhau na musadzi wau na vhasadzi vha vharwa vhau vha re na iwe, na zwoṱhe zwi tshilaho zwi re na iwe, zwa ṋama dzoṱhe na zwinoni na kholomo na zwikhokhonono zwa shango, zwoṱhe kha zwi bve na iwe zwi tshimbile, zwi bebe zwi ande shangoni. Noahe a mbo bva na vharwa vhawe, musadzi wawe na vhasadzi vha vharwa vhawe, na kholomo dzoṱhe dza bva gungwani na zwikhokhonono zwoṱhe na zwinoni zwoṱhe, na zwoṱhe zwikokovho fhasi zwa bva zwi tshi ya nga tshaka dzazwo. Noahe a mbo fhaṱela mudzimu aḽetare, a dzhia zwi sina tshika kha dzi kholomo na kha zwinoni tshithihi tshithihi, a zwi ita tshidzimu tsha u fhiswa kha aḽetare. Yehova a ḓifhelwa nga munukho, a amba mbiluni yawe a ri, a thi tsha ḓo dovha nda sema shango nga mulandu wa muthu, ngauri u elelwa ha mbilu ya muthu ndi huvhi u bva hanani hawe. A thi tsha ḓo dovha zwine zwa ḓo ṋea a thi tsha ḓo dovha zwine zwe nda ita zwino, nda vhulaha zwi tshilaho zwoṱhe. Misi iyo ya shango a hu tsha ḓo tumuwa u zwala na u kana na phepho na biso na tshilimo na vhuria na masiari na vhusiku. Mudzimu wanga ndi khou kumedza mulaedza u phanḓa tshifhaṱuwo tshau, ṱhaluso ya hone kha vhone, kha vha ri tonde roṱhe vha ri vule nḓevhe dza muya ri pfhe zwine vhone vha tama u amba na riṋe. Zwene zwiṅwe kha ḓi tou thoma nga u tou rali. Ndi a vha livhuwa murena, in Jesus name, amen. Ndo vhea fhasi mulaedza nga fhasi ya ṱho ine ya ri starting afresh in 2022. Starting afresh, u tou dovholola hafhu nga huswa ka 2022. Kha vha ntendele ndi ri muḓalo wo vha wo tshinya shango ḽoṱhe. Muḓalo wo vha wo tshinya shango ḽoṱhe na zwoṱhe zwi tshilaho khaḽo. Mara Noa na muṱa wawe wo kona u ponya muḓalo muhulu. Mudzimu vha delivara kha hoyo muḓalo we wa fhedza tshiṅwe na tshiṅwe tshi tshilaho. Mudzimu a tsireledza gungwa ḽavho ḽa papamana nṱha ha maḓi for the whole month. Ri livhuwa tshilidzi tsha mudzimu tsho kona u vha na vho Noahe na muṱa wavho. But after a year, ha ḓa tshifhinga tsha uri Noa na muṱa wawe vha bve gungwani. And u ya nga nṋe, it was a perfect time for new beginnings kha muṱa wavho Noahe, ngauri vha vha vhone vhathu vha vhoṱhe vha re hone kha shango nga tshifhinga tshenetsho. Kha vha ḓe ndi ḓo confirm haya mafhungo a ṅwaha muswa uyu. Verse 13 yone nga hafho nṱha iri, nga ṅwaha wa maḓana maṱanu na ḽithihi wa Noahe, nga ḓuvha ḽa u thoma ḽa ṅwedzi wa phanḓa, kana riri nga ṅwedzi wa u thoma, maḓi o vha o xa shango ḽoma. Noahe zwino a rula ṱhanga ya gungwa a tshi lavhelesa a vhona shango ḽoma. Noahe o spenda 1 full year a nṱha ha maḓi. Ndi tshiṅwe tsha zwithu tshine nda khou tama vhathu vha tshi dzhiela nṱha. Zwino tsho vha tshi tshifhinga zwavhuḓi. It was a perfect time for Noah.
to start afresh, ngauri zwoṱhe zwe vha zwi ita miṅwaha yo fhiraho zwo vha zwo fhela. Ndi khou tama amba na vhone ṋamusi ri kha nyimele ino nga ya Noa. Ṅwaha wa 2021 wo fhira na zwoṱhe zwe wa vha u khazwo. Vhone vha ḓo zwi humbula zwavhuḓi uri hu na dzi resolutions dze vha vho dzi ita, dziṅwe dzine dza hone dzo wedza, dziṅwe a dzo ngo wedza. Vho kona u bveledza dziṅwe a vho ngo dzi bveledza. Ende vha tshi kha ḓi vha vhone, zwiṅwe zwa zwithu zwe vha zwi ita, zwiṅwe vho zwi ita zwino hanefha nga maḓuvha ane a dzi festive seasons. Vha ita zwithu zwine mudzimu a tshi zwi vhona a zwi nengwa. Vha ḓi wana vha khou ita zwithu zwine mudzimu a tshi zwi vhona a zwi nyala. Vha ḓivha muthu a tou fhedza ṅwaha woṱhe, vha wana a tshi khou tou dzhena kha u kambiwa zwino nga December. Muthu a fhedza ṅwaha woṱhe a wa vhuḓi phanḓa tshifhaṱuwo tsha mudzimu, vha wana a khou tou kwashekanya vhushaka hawe na mudzimu nga nṱhani ho tou vhona vhasidzana na vhasadzi na vhanna, a ḓi dzhenisa kha vhupombwe, a ḓi dzhenisa kha zwithu zwine a zwi khoḓisa zwi rendisa dzina ḽa mudzimu. Mara mudzimu na zwo ralo zwoṱhe a ri tendela, a ri fha tshifhinga tsho tou thomolola nga huswa. U ya zwi ḓivha uri pulane dzawe hone a dzo ngo tshimbila, mara mudzimu nga tshilidzi tshawe a ri vhulunga, a ri tendela uri ri tou thoma hafhu nga huswa. Ṅwaha wa 2021 wo fhira nazwo zwi kha vhone vhaṋe, a zwi yo kha muṅwe muthu. It's you who must start afresh. Zwino vha ḓivha, ndo ri ndi tshi vhala haya mafhungo ane nda vhala hafha, ndi na point mbili dza ndeme dzine nda khou tama vha tshi dzi dzhia, dze nda dzi bvisa kha haya mafhungo. Point number 1, we need each other. You cannot do it alone. Vhone vha vhoṱhe vha nga si zwi kone, vha nyaga vhathu. Kha vha ḓo ri ndi ḓo vhala 16 na 18. Bivhili ya mudzimu ya ri, i bva kha gungwa na vharwa vhau na musadzi wau na vhasadzi vha vharwa vhau vha re na iwe. 18. Noahe a mbo bva na vharwa vhawe na musadzi wawe na vhasadzi vha vharwa vhawe. Ndi khou nyaga amba heḽi fhungo ḽa uri we need each other. Hafha ri khou vhona mudzimu Noahe a khou ṱanganedza ndaela ya mudzimu, a ri i bva kha gungwa iḽo na vharwa vhau na vhasadzi vha vharwa vhau. Vha ḓivha heḽi fhungo ndi tshi ḽi ṱanḓavhudza, nda wana ndi khou vhona Noa na vharwa vhawe na vhomazwale wawe vho fhedza tshifhinga tshi no swika ṅwaha vho dzula fhethu huthihi. A zwo ngo leluwa, heyi nyimele a yo ngo leluwa na luthihi. Vho dzula fhethu huthihi, mara musi vha tshi bva gungwani a ri vhoni attitude ine khou vhonala i hone hafha muṱani hoyo, ngauri Noahe o vha a tshi zwi ḓivha uri to start afresh in this very new year we need each other. Nṋe ndi khou tama vhudza vhone ṋamusi dzina ndi ḽa Yesu uri sa Noa ri ṱoḓa vhathu around us, ri ṱoḓa vhathu uri ri shume sa team. We cannot do it alone, we cannot go alone. Ri vhathu vha ṋama ri a neta, ri ḓo fhiamelwa. Nṋe ndi khou nyaga u vha vhudza ṋamusi dzina ndi ḽa maanḓa ḽa murena washu Yesu Kristo. Naho Noa o fhedza miṅwaha minzhi minzhi a nga ngomu gungwani na vhomazwale wawe na vhana vhawe, a ri vhoni vha tshi bva vho furana, a ri vhoni vha tshi bva muṅwe a tshi amba muṅwe nga maṱamba, muṅwe amba muṅwe nga maṱamba, muṅwe a ri nṋe ndi tsha muṱoḓa, muṅwe a ri nṋe ndi ya muṱoḓa. A thi zwi vhoni kha muṱa wavho Noa. Vho Noa vho dzula na vhana vhavho for ṅwaha woṱhe, vha bva vha tshi kha ḓi vha muṱa wo faranaho. Ndi vhona unga nṋe na vhone ri nga guda zwiṅwe zwa zwithu hafha mari vhone heiḽa khonani yavho vha ya i ṱoḓa ine vhone vha khou fhambana nayo. Vhone havhaḽa vhashumisani na vhone vha re mushumo vha vha ṱoḓa, vhone a vha koni u bula vha ri nṋe thina ndavha na muthu. Ngeno vho Noahe vho vha na muṱa wa havho, vhone vha tou fhedza vhege hafho muṱani wavho vha dzula vha tshi khou lwa. A vha shandukise kuhumbulele kwa vhona, vha kopavho kha zwe vho Noa vha ita zwone. We need each other. That is point number 1. We need each other in this life. Please man, restore your friendship,
kha vha restore vhukonani yavho na vhangana vhavho, kha vha restore vhungana havho na vhadzulatsini vhavho mani, kha vha restore vhungana havho na vhashumisani vhavho mani. Vha songo ḓigagamisa vha ḓidzhiela nṱha vha vhona vha tshi nga ndi vhone vha khwine u fhira vhathu vhoṱhe. Nṋe ndi khou humbela uri vhone arali vha vha na pride kha vha litshe hezwo zwithu zwoṱhe. Ri a ṱoḓa, anga vha ṅwana wa miyavho ri a mu ṱoḓa, anga vha mudzulatsini wavho ri a mu ṱoḓa, anga vha mukerekisani na nṋe ri songo dzula ri khou sumbana nga muṅwe, a si zwone zwine mudzimu a ṱoḓa zwone. Hei point ndi arali vha khou nyanga u tshimbila zwavhuḓi kha hoyu ṅwaha, kha vha vhe na ndavha na muthu. Bivhili ya mudzimu ya ri muvhili muthihi, vhavhili vha Korinto u thoma chapter 12 26 na 27. Ri a ṱoḓana hafha fhethu, ri a ṱoḓana, ri muvhili muthihi wa Kristo Yesu. Muṅwe ndi tshanḓa, muṅwe ndi mulenzhe, muṅwe ndi ḽiṱo. Nao a si we vha begwa naye, ri a mu ṱoḓa. Na musi ndi khou nyaga u vha vhudza tshiphiri, kha vha zwi ḓivhe zwoṱhe zwine vhone vha khou zwi ṱoḓa zwi na muṅwe. Mudzimu anga ḓo vhuya a tsa nga ene muṋe a ḓa hafho muṱani wavho a vha ṋea zwine vha khou ṱoḓa. Miṅwe mishumo ine ra khou i ṱoḓa yo fariwa nga vhaṅwe vhathu, dziṅwe dzi thundu dzine ra khou dzi ṱoḓa dzo fariwa nga vhaṅwe vhathu. Vha zwi ḓivha zwori hu na goloi ine vhone vha khou i ṱoḓa ine tshelede yavho i rengi, hu na muṅwe muthu ane anga vha fha yone nga mutengo wavhuḓi nga maanḓa. So learn to respect people and accommodate people. Kha vha kone u tshila vho na vhaṅwe vhathu, ndi zwone zwine mudzimu a khou ṱoḓa zwone. That is point number 1. Hetshi tshipiḓa Noah o vha tshi tshi ḓivha. Point number 2, Bivhili ya mudzimu ya ri Noa ge a mbo fatela mudzimu aletare, a dzhia zwi sina tshika kha dzi kholomo na kha zwiṋoni, tshithihi tshithihi a tshi ita tshidzimu tsha u fhiswa kha aletare. Point number 2, develop yourself in prayer. Kha vha ḓi fatele aletare. Bivhili ya mudzimu iri Noa a tshi tou bva gungwani, Noa ge a tshi tou bva gungwani, tshithu tshe tsha vha tshi kha muhumbulo wawe, tshi kha maluvhi awe, ndo fhaṱa aletare. Vhone hu na resolution nnzhi nga maanḓa dzine vha nga dzi ṅwala dza ḓadza bammbiri ḽoṱhe, mara arali vha hangwa mudzimu, ndi khou vha vhudza ndiri ndi u tamba, ndi u fhedza tshifhinga. Vha ḓo dzi ṅwala dza tsa dza ita mutevhe, vha ri hei ṅwaha hoyu thi khou nyaga u vha na muvhili muhulu, hei ṅwaha hoyu thi khou nyaga u vha na zwikolodo mashophoni, hei ṅwaha hoyu ndi khou nyaga u fhaṱa garaji, ṅwaha hoyu ndi khou nyaga u fhedzisa nnḓu, ṅwaha hoyu. Vhane vha ḓo zwi ṅwala zwa tsa, zwi ḓo feila sa zwa mahoḽa. Kha vha ḓo dzhia tsumbo ya Noa mani. Vha ḓivha Noa o vha a na mushumo muhulwane nga maanḓa. Noa o vha a tshi khou fanela u cleara ḓaka uri a fhaṱe nnḓu yo dzula. Noa o vha a tshi khou fanela u hada ḓaka uri a sedze fhethu ho fanela hune a ḓo fhaṱa nnḓu ine vha ḓo ḓira khayo. Noa o vha u funa a khou fhaṱa nnḓu, a khou soka zwidina kana a khou rema basha u rena nnḓu yo dzula. Mara Noa u litsha zwoṱhe hezwo, a thoma nga u fhaṱa aletare hune a ḓo dzhia tshifhinga tshawe a tshi amba na mudzimu. Vhone we nga hoyu ṅwaha wa nnḓa ṅwaha uri vhone vha ḓi bveledzise vhutshiloni havho, kha vha ḓo ḓi fhaṱa kha thabelo, vha vhe mutendi ono rabela. Vha songo vha mutendi wa mulomoni, vha songo vha mutendi wa zwiambamba zwino zwa mudzimu nga ngomu, vha songo vha mutendi wa mazwifhi, vha songo vha mutendi wa zwitsheleni. Vhone kha vha shanduke, vha tende u tshimbila na mudzimu, vha kope kha Noa mani. Bivhili ya mudzimu iri hoyu munna Noa a tshi tou bva fhedzi gungwani, a ri pfi u tshi pfi o vhidza mufumakadzi wawe, o vhidza vhana vhawe, a ri ḓani mphaṱise gungwa. Hayi, ene muṋe Noa, ene muṋe u ḓi fhaṱa kha thabelo, a zwi ḓivha uri hune nṋe nda thoma hone, hune vhutshilo hanga ha vha hone, ndi kha mudzimu vhone vhaṋe vha vhoṱhe. Remember, Noah was starting afresh. Ho vha hu sina nnḓu, ho vha hu sina dzhadzha, ho vha hu sina tshiṱaka tshe a vha tshi nga dzula khatsho. Vha kha thoma mudzimu, Noah a nanga u fhaṱa aletare ya mudzimu, a ḓifhetshela na zwifhinga zwo yo rabela mudzimu, kana uri ndi ḓo ya nga matsheloni, kana ri ndi ḓo ya nga masiari, kana ri ndi ḓo ya nga madekwana. Vha khetha vha mudzimu. Nṋe ndi khou nyaga u vha vhudza na musi dzina ḽa maanḓa ḽa murena Jesu Kristo, kha vha ḓi fhaṱele aletare afho muṱani wavho, kha vha ḓi identifyele fhethu hune vhone vha ḓi vhudza uri ndi ḓo dzhena hone nda vhidzelela mudzimu wanga. Arali vha khou nyaga zwithu zwi tshi shanduka kha 2022, arali vha khou nyaga u tshilela mudzimu nga nḓila yone kha 2022, vha songo vha mutendi a sa ḓivhi nḓila ye a fara mani, vha songo vha mutendi no khakhisiwa nga holiday ya Christmas. Vha ḓivha hoyu Noahe a sa tende
naho nyimele dza vhutshilo dziyone dzinofuna mubvisa kha line naho miḓifho ya vhutshilo i hone a si fhuriwe nga holiday ya dzi 25 a si fhuriwe nga holiday ya dzi 21 a ri nṋe ndi na aletari yanga ngori vha hone vhatendi vhane Christmas i ya vha dia na fhasi vha wana mutendi o fara boḓelo nga tshanḓa Christmas ya vha dia nga fhasi vha wana mutendi o kangwa tshi nga sa dzheniswa girivani Christmas i na New Year zwo ṱangana zwi ya vha dia nga fhasi vha wana mutendi a si tsha tshi ḓivha o ḓi hangwa o bva lufunoni lwa mudzimu vhone vha mutendi kha vha ḓo ḓi sedza vha sedze zwe vha ita mudzimu o vha ṋea second chance mudzimu o vha hangwela mudzimu o vha ṋea another year arali vha sa thanya vha ḓo ḓi dovha nga hoyu ṅwaha u no khou ḓa i tshi ri dzi 25 dza December ra vha wana vha tshi khou pepeleka i tshi ri dzi 1 dza ṅwedzi u tevhelaho ra vha wana ngauri vhone a vha ḓivhi tshine vha khou tshilela tshone vhone vha mutendi a sa ḓivhi zwine a khou tshilela zwone nṋe ndi khou ri kha vha fhaṱe aḽetare vange munna no we a fhaṱa aḽetare a ri nṋe ndi ḓo rabela mudzimu wanga naho zwa vhifha hani naho muṅwe muḓalo wa ḓa nṋe mudzimu ndi ḓo mu rabela ngauri ndo mu vhona tshi mpfukisa kha magambelo ndo mu vhona tshi ndilivara ndo mu vhona tshi ntshidza na muṱa wanga nṋe ndi nga mu ṱuwela vhone we na vhone vha tou vha na vhuṱanzi ho fhelelaho mari vhone korona yo dzhia vhathu vhanzhi nga maanḓa accident dzo dzhia vhathu vhanzhi nga maanḓa malwadze maṅwe o dzhia vhathu vhanzhi mara vhone vho sala vha khou vhona nga vho tou sala nga mini na vha nga nowa o vha vhona vhaṅwe vha khou nwela khothe o vha vhona vhaṅwe vha khou papamala maḓini o zwi vhona zwitumbu mara a ri hayi hoyu mudzimu o ntshidza hoyi nṋe ndi khou mu fhaṱela aḽetare na vhone kha vha fhaṱe aḽetare muṱani wavho mani kha vha ḓo ḓi fhaṱa mani kha ṱhabelo vha vhe mutendi ano rabela vha vhe mutendi o farelelaho kha mudzimu mutendi ano ḓivha zwone zwine a khou ṱoḓa zwone phanḓa tshifhaṱuwo tsha mudzimu the last point number 3 biblia ya mudzimu iri Yehova a ḓifhelwa nga munukho waswo a amba mbiluni yawe a ri a thi tsha ḓo dovha nda sema shango nga mulandu wa muthu ngauri u elelwa ha mbilu ya muthu ndi huvhi u bva hanani hawe a thi tsha ḓo dovha zwine zwa ḓo nga zwe nda ita zwino nda vhulaha zwitshilaho zwoṱhe misi yoṱhe ya shango a hu tsha ḓo tumuwa u zwala na u kana na phepho na biko na tshilimo na maria na masiari na vhusiku. Glory must be given to God in come off. Ngauri noage a fhaṱa aḽetare ngauri noage a ita tshiṱhavhelo kha aḽetare kha vha ḓo fore mudzimu vha ri mini hela vhakhetho vha mudzimu Noah's worship moved the heart of God vha ḓivha thabelo dza yona dza kwama mbilu ya mudzimu na vhone arali vha tou ita hoyo mushumo vho fhaṱuwa vha fhaṱa aḽetare yavho vha si hangwe vha i litsha yo ima yoṱhe vhone vha ya vha tshi tevhulela khayo vha ya vha tshi tevhulela khayo zwa vhana vhavho vha tevhulela khayo zwa mufarisi wavho vha tevhulela khayo zwa mushumoni wavho vha tevhulela khayo zwa muvhilini wavho ndi khou vha vhudza ṋamusi ndi ri vhone vha ḓo kwama mbilu ya mudzimu mudzimu a vha tou amba fhungo a ita muano a ri a thi tsha ḓo dovha nda ita zwe nda ita zwone a thi tsha ḓo dovha nda khaula zwifhinga na luthihi ngauri muthu mbilu yawe ndi mmbi u bva hanani hawe nṋe ndi nga si tsha dovha hedzi zwe nda ita zwino ndi nga si tsha dovha na luthihi vhakatha vha mudzimu nṋe ndi khori kha vha dzhie fhungo kha hezwi zwe yona a ita mani kha ri dzhie tshipiḓa we can make a fresh start in 2022 nṋe na vhone kha ri elekanye zwavhuḓi mani ri ṱhogomele vhathu sa riṋe ri ṱhogomele khonani dzashu vhaṅwe vho lwa na khonani dzavho afha kha vha ḓo restore relationship dze vha vha nadzo arali dzi sa tendi a dzi tendi zwo luga mara dzi no tenda kha vha restore we need each other in this life uri vhone vha tshile zwavhuḓi afha kha 2022 kha vha ṱhogomele vhathu kha vha ṱhogomele mashaka avho kha vha ṱhogomele khonani dzavho kha vha ṱhogomele vhashumisani na vhone vha songo lwa nga tshavho afho muṱani vha wana mutendi woṱhe a khou tou bva muṱani na zwitshele zwa muḓini a swika a zwi hasha nnḓa ngei shangoni mutendi woṱhe a hwala zwitshele zwa gerekeni a ya zwi hasha nnḓa ngei shangoni kha vha ḓo shanduka nga ṅwaha wa 2022 zwiphiri zwa kerekeni zwi vhe zwa gerekeni zwiphiri zwa muṱani wavho zwi vhe zwa muṱani zwiphiri zwa mushumoni wavho zwi vhe zwa mushumoni vhone vha dzhie nḓila ntswa yo tenda kha uri ri shuma roṱhe we work as a team nahone hu si na ono ḓi dzhiela nṱha na vhathu kha vha ḓi fhaṱele aḽetare ṅwana wa miyanga vha ḓo ri vho fhaṱa aḽetare vha tshi ya vha tshi tevhulela zwililo zwavho hone mudzimu wana no vha pfa hedzi dziṅwe resolution kha dzi ḓe nga fhasi ha hedzi kha vha dzi ṅwale nahone re vha dzi ṅwala hedzi dza vha dzo ima throughout this year nṋe ndi khou vha vhudza i tshi ri December vha ḓo vha vha na tshelede ya accountini yavho ya bannga vha ḓo vha vha na zwo vha swikelela muṱani wavho ndi khou ri vha ḓo vha vha nayo goloi ni vha khou i ṱoḓa vhone vha ḓo vha vha nawo muḓu ni vha khou ṱoḓa ini ṅwana ni ḓo vha ni na muḓi waṋu ni ḓo vha ni na mufarisi waṋu ini muṱangana
mushumo ni ḓovha ni nawo arali hedzi resolution dze nda dzi amba afha nṱha na thoma ngadzo na tshimbila ngadzo ndi khou ri hoyu ṅwaha nṋe ndi khou ni vhudza nga dzina ḽa Yesu Kristo ni ḓo vhona tshanduko muṱani wa miyaṋu, ni ḓo vhona tshanduko muṱani waṋu, ni ḓo vhona tshanduko kha vhutshilo haṋu ngauri mudzimu u ḓo vha na ini every step of the way. Mara arali ni khou nanga u mess up, hai choice kha vhone vhaṋe vha ṱapanyedza vha ya fhirikanya tshiṅwe na tshiṅwe, a vha khou nyelisa miyavho, a vha khou nyelisa vhafunzi, a vha khou nyelisa muṅwe muthu ane vha khou mu nyelisa ndi vhone vhaṋe. Nṋe ndi khou ri ndi tshi yo khunyeledza vhana vha miyanga, heiḽa mudzimu o lindela u pfha thendo dzanu, mudzimu o lindela u pfha your worship, mudzimu o lindela u pfha your praise, mudzimu o lindela u pfha your prayers. Start now, you are not late. Kha ri dzhene kha u ṅuhwa na maanḓa maswa na kuitele kuswa nga dzina ḽa maanḓa ḽa murena washu Yesu Kristo. Halala 2022 halala. Nṋe ndi ri vhakhathi vha mudzimu kha ri dzhene khawo zwavhuḓi ro fhaṱuwa, mudzimu avhe na vhone kha ṅwaha woṱhe, mudzimu a vha farise kha ṅwaha woṱhe. Nṋe ndi khou ri zwavho kha zwi ite arali vhone vho ḓivhudzai u shanduka, vho ḓivhudza u tshimbila nga hoyo mulaedza, nṋe ndi khou ri zwavho kha zwi tshimbile nga dzina ḽa maanḓa ḽa murena Jesu. Zwa mushumoni wavho, zwa muṱani wavho, zwa vhana vhavho, zwa muvhilini wavho, kha zwi tshimbile zwi tshi itiwa nga mudzimu. Ndi khou tama u vhona pfha vhuṱanzi vhu no bva mulomoni wavho uri zwa ngai zwo shanduka nga 2022. Asi mafhungo o sokou uri vha tshi thoma kha vha thome nga nṋe, you must do something. Kha vha takuwe vho fhaṱa aḽetari, kha vha takuwe vho ṱhogomela vhaṅwe ngavho. We need each other in this life. Na musi vha imba na makhadzi vho musala nga murahu vha ri vha tshi thoma vha thome nga nṋe, arali vhona vha milenzhe vho peta zwanḓa kha vha ime ndi vha vhudze zwi ḓo fana zwa 2021, zwa fana zwa 2020, zwa fana zwa 2019, zwa fana na zwa 20 gru u ya murahu nga dzina ḽa Yesu Kristo. Kha ri rabele. Baba, dzina ndi ḽa maanḓa ḽa murena washu Yesu Kristo, nṋe ndi khou vha livhuwa murena, ndi khou livhuwa khotsi vha ṱaḓulo tshilidzi tsho ri tendela tsha ra ṱasulwa vhuprofita vhu re kha heḽi fhungo uri ḽi tshidze havha, ḽi tshidze vhona havhaḽa, ḽi tshidze na houḽa, uri a ṱanganedze vhutshilo vhuswa na maitele maswa. Mudzimu wanga ndi khou rabelela vhoṱhe vho pfha mulaedza uyu uri vha ṋee mbilu dza muya, vha pfe, vha ṱalukanye nga dzina ḽa maanḓa ḽa murena washu Yesu Kristo. Kha zwi ralo in Jesus name, amen.